tu na hian Aizawl FC le Project Bank FC te ma chon do na zo hera rin zuala mangai kima nung lama tangin free kick ball tel lo champhai player ve ania Ramsanga goal teuletuk goal kham ball sot kha goal en chunga sot man ani chuma chon goal a pomania Ramsanga free kick atangin goal moi tak akhunga arang khop mai kha tiang ball sot kha Munes long ball tivelia Munes ball chen thin khop maya tun me chahian tharak takin ball apa han moi ve kha chu chance a target a kala kal chu ama ro chu selfish tuar thate ma ti theya Project Bank goalkeeper chafu man nei thei lo goal ta nge apa buai te nuai ve rin zuala Aizawl FC ta tikhan an goal ni na khunga dalmoya go shot per kau zela khan goal te man om leya chu an safe per bo tharapui khan nang chinga chumin hu rin zuala ron dok phei leya mai kima pe vele dona corner chance simrem chang nia tholut chakhop maya keeper lawin rol mana ama goal te ve goal an te ron tau chu goal khama fu le Aizawl FC mai kima corner pet khania goalkeeper rin zo khia ron beng per zawa Munesan tau le zo haran tau nona goal an tangin goal an tang khan chan sin siam tur point ball an chang tam lo sim sima chulai tak chu anin siam thatangai ball chang tam thei turin an tactical change an nei chu angai view maya rin zuala khen tum chu ka khen le lo tharpuya an chiang em rin zuala siam saka tangin tharpuya an chiang tak mai tu na han zalen takin penalty area chung tangin ball a tau lut Project Bank defender te an chana phet laklo tlak tun me cha moite ava mang ve kha chu moite chan saron nei juk maya goal kham chunga yen tela Project Bank center forward ate ubiawani amoya trai don em gola Traya Rizulan lau dan sak thung Zila sian ten chakhop maya zo hera Rizuala nang Rizulan Traya van moi Rizuala tu da Aizawl FC tan gol ro pui tak mai Rizuala na khunga ki lai khian chiang tak mai nan pet lut ania Rizuala through ball thatak mai kan mulea Rizuala lo pong han sat hat-trick goal ni mai tur kha nia Jeremia ball hawa Jeremia khel thalo khop mai through ball Tharpuya pe goal dole Tharpuya goal le ta Aizawl FC dan goal nga na khung le der maya Rizuala siam saka tangin Tharpuya le Rizuala tan goal ni ve an khunga Ramsanga goal khat khung nen Aizawl FC an singa fain mai kima Ramsanga Munes tinga ti don Josefa Traya gola thavia mai gol mo da kalamar chu nampera Rizualan nununa thang lama hana lo set
chân chân zoom project veng la min nu na goal try a van te wem goal var dong zuala Raupuya goal tem na niya ron lu do chawa goal bar ron pera din sanga apa sem goal shot avan goal te uve ha rin zuala bokani ama change try em ball ram sa zuala goal ta rin zuala hat trick siam ta dikhala zuala FC tan rin zuala tun match a class khop mấy ke mui khop mai dikhala rin zuala hat trick siam thak piang goal ni ram sangan minute hum pek belania hun pangai zawa minute hum pek belani rin zuala mon puya mon puya thangin Augustine avat lu te ve rin zuala goal try le a goal te utu goal ban rin zuala goal li va khung te ve rin zuala rem veng vong khop maya du tha na em pe ta chumin hu chan chun zom le ani don ani har san na danga om lo ani chuan mình ra ball té van drop dik về rin zuala khana miss hầu ta kha chu mang puya rin zuala bok ani pet sang thal tuk tun kha ti khan